Assalomu alaykum hurmatli Bishkek Xabar YouTube kanalining qatorlovchilari, hurmatli mekendeshlar. Bugun 11-aprel 2021-yil, hafta kungi yakshanba. Biz Riyam avtomona bozoridan qaytib jatib, yo'l jegindagi kechki bozor arzon srochna satam degan binolarni tartamiz. Biz bilan javob olib turingizlar, videoni oxirigacha ko'ringizlar. Passat B3 Universal yılı 91 объем 1.8 mono, probeg original 5 stupka, gidravlika var, bası 170 bin so'm, numeri 0501 00 66 01. Passat B3 Universal yılı 90 объемы 1.8 mono, mexanik araçga 8, probegi 77 bin, bası 190 bin so'm bo'lishi, numeri 0706 89 96 27. Bishkek Xabar. Honda Shuttle yılı 98, объем 2.3 avtomat, расход 8'dan, вложение yok. Так, bası 250 bin so'm, numeri 0504 85 81 81. Passat B3 yılı 92, объемы 1.8 mono, mexanika, gidravlika var, bası 120 bin so'm, numeri 0500 50 65 10. Golf 3 yılı 92, объемы 1.8 mono, расход 78, bası 120 bin so'm, numeri 0552 86 08 02. Volkswagen Venta yılı 93, объем 1.8 mono, mexanika, 145 bin so'm, numeri 0500 20 32 30. İçki salonu ko'rib qo'yaylik. Mazda Demio yılı 2005, объемы 1.3, avtomat mı? Avtomat, расход 6, $3700, numeri 0709 10 67 50. Kaçsın ne bu? Bishkek Xabar. Apar. Sen nerede yürüyorsun? Honda CR-V yılı 2003, объем 2, bası $4.500, numeri 0703 17 04 76. Вложение var mı? Ya. Вложение. Вложение, kapottu жасаш керек, крастец керек. Қалғандары идеал. Қалған жақта жақсы, мотор, коробка, майжойт, майжойт, замена эме. Алмашылған. Hyundai Getz yılı 2002, объем 1.3, avtomat, bası 250 bin so'm, numeri 0508 94 66 67. Assalomu alaykum. Bo'lish qancha bo'ladi? Bo'lishi 230 ga o'rasin, nalichi bo'lsa. 230. Вложение var mı? Вложение nima? Qachiniga bo'ldi o'sha. Qachiniga. Motor, korobkalar yaxshi, majovaydi. Yo'q. Bu yerda распродажада Subaru Legacy turadi. Так, срочно sotiladi ekan. Bo'li 5, состоянияsi yaxshi. Yılı 2003, объем 2, 5 turbo. Так. Bası $3950. Nomerin 0706 37 92 92 nomerlerge çalıp aylanışırsanızlar bo'ladi. Audi S4
Жылы 93, объемы 2.6, коробкасы механика, расход 10, басы 170 000 сом, номері 0701 32 22 21. BMW 34 kuzov, жылы 91, объемы 1.8, коробкасы механика, расход 810, 165 000 сом, номері 502 37 66 00. Passat B3, жылы 88, объемы 1.8 mono, mexanika, расход 810, bası 95 000 сом, байланыш номері 0702 21 55 21. Toyota Corolla, жылы 2000, объемы 1.5, коробкасы автомат, расход 6.8, bası $3300, номері 509 02 07 72. Admin var. İçki salonu. Golf 2, жылы 91, объемы 1.8, bası 140 000 сом. 5 stupka, номері 0704 62 67 30. Жақ içki salonu. Vaz 2107, жылы 2010, объемы 1.6, mexanika 120 000 сом. Номері 0505 00 44 72. Passat B3 Universal, жылы 89, объемы 1.8, расход 7.8, bası 160 000 сом, номері 0502 39 13 13. Есінен болушun сұрағаныңызда 145 000 сом болады. Vaz 2107, жылы 2008, объемы 1.5, пробег 56 000, 5 stupka, injektör. Bası 100 000 сом kemi var, номері 505 68 68 09. BMW 34 kuzov, жылы 92 2.5, расход 10-12, bası 150 000 сом, номері 702 25 18 10. BMW 525, жылы 97, объемы 2.5, mexanika, расход 810, bası $2800, kemi var, номері 0701 89 88 18. Çay içki salonu. Passat B3 Universal, жылы 89, 1.8 mono, mexanika, hidravlika var, bası 125 000 сом, номері 0706 83 14 23. Audi B4,
Yılı 93, ekabiyom. Tek injektor. Bası 110 bin som, numeri 0502 31 75 31. Şu içki solanı. Subaru Forester yılı 98, ekabiyom 220 bin som, numeri 0700 30 36 18, korobkası avtomat, rasxod 911. Volkswagen Venta yılı 93, abiyam 1.8 mono, mexanika rasxod 8, 100 bin som, numeri 0706 85 89 67. Golf 3 yılı yazılbaptır, abiyam 1.8, bası 135 bin som, numeri 0706 58 59 00. İçki salonu. Deva Nubira yılı 2000, abiyomu 1.5, mexanika rasxod 78, bası 95 bin som, numeri 0508 20 80 58.